Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA. Kelapan pau kejing diau halor kejing kliang ketien ki karkhana penmi dobilat ki bala kentat ban tiang ya kador bala menjor shwa jongka kendai tengka shiton shi kilometer nak benta kejing kitmar. Hak arpnyo terek unai wiang arhajar arpusan usembut menteri rang ba kejelau ba asnyo balangdhar ulalum biang ya kejing elang hapdeng ki association jong kinonya trok kata ke MCTODA ke JTOA ke EJTA bad di karkhana penmi dobilat benekran halor kejing dawa jong kinonya trok. Habai keren bu Presiden ke MCTODA ubah maslandar marengar uli itu ba ke karkhana penmi dobilat lengba ke Gentle Hills Cement Manufacturers Association ke lapan pau bagi melawan siau kendai tengka shiton shi kilometer. Walaya kini kador lemenjur lang ha ke jingelang belalong ha ke katlai terik unai wiang arhajar arpusan. Ha ke jingedon lang ubah senyau balangdhar bad ubah Presiden Tensong. Komunong mikmat jongki association jongki trok ulong bakani ke jingelang kolong ke bapendiau. Nomor baru kila menjur kedor kendai tengka haka kalai terik. Ulong ru bagi karkhana kila keno yaki ofisar sorkar bagi labatai bakla yaki mat balai keren. Ubak margar ula penpau ke jingmom sohun alor ka kota sistem bala penjari da ki karkhana ke baai tang sispa arpau teli ki trok ke sismi nak arhajar teli caki kali jengki trajela ke bagi waipat ke association kila menjur kani. Ula dawa badai ban ai ke jingit tray ke ban ningkong ane ke first preference syaki kali jengki trajela. Dak ke bakadau bak MCTODA kan net pai syaki dikot jengka banekran halor kene ke jingmi barkin sepentepat ya ka rai jengki hadian. Kri association ke dimani ke ekstra kota nak prapo sukispa arpo. Temene after a bad threadbare of discussion ngila menpek bagi la yang munjur naga prapo saka cispa arpo. Dan cispa telikin sedang naduk lasai ke kota dan naduk cispa arpo pun sedang naduk stik jong Desember. Kau kata ka agenda pending one is solved. Nata perkipan ni ka dor jong ka baikal giro ya ke interstate mucha asam. Tengila hak tu bagi demand to port to eju don lang orang bayar kini ngapar lah ben say yes or no I have to examine properly as per provisions. Dan nang tangi hak tu ke por khalai trik the next day on the 14 ngasen ga obviously ga legal opinion from the law department and menin mensingal ayo legal opinion lot meningal apa nasngal ki ba hak bayar deh ibar ka interstate rate ngin mla man fix ya ga dor jong ki bai kali. Ta hak bayar deh ba ka dor pat within the state of Meghalaya ngila pemek kuma pembaik mensuai kendai teka per metron per kilometer ketula ya geri. Ta how yes katu galong kador meni kami ya simpos pang nak tu simen pan kong bagani kador kala he pelat kan keta ingi himbe besuk. Ta don do katu kan ni geri prestation sangan ki kondung state stakeholder dilas so many of them around more than 1890 ba. Kalau people queue ya ke baik kali jong baik simen kan queue dog simen kan hidup baik ba cumi. Tapi kata orang dunia kan kismen pelang kadang request itu juga asusan boleh miem nama penyiar kandidat kena menginam mia palat makan ketak le dor kismen ro. Tapi keturu ngelai so ni timat kilai pembeli peram kini discuss pat kini negotiate against tang peram kipat berkismen bertransporter lalu lesai kisah negotiate juga kini lap mana apa patong kador bagi ada bagi menjor lang. Tapi jadi lang ni ditang ketai. Kalau nak kilit dia tu kan kendai kan ketak syai kan ketak malah pisau karit kador pisa art kas kilometer ke kudai handai kan ketak minimum takala ban ku saka maybe between 5 rupees to 15 rupees per bag that we don't know properly to ya kata ru kila pasang simen tu gi association kilong tolah kata ko ngiru ngila ban so men discuss bang ni perkata kan ulti kinang they are on the job of negotiation against be at their level kina call off inong pan kendai ka kelayo pan spa apa kuli kelayo sekai mai ni kan pak na kaliang ngajongi hi ngimla banlen ya kajing sisha kalong ka e ka badio men simha kalong ka e ka bangi hab ban ya kran ba ban ngidap ka kajing susi ban ya tu shai ki shaki pajba mo te ngi shem isko bangi ngidon haka umdum ngi bamen shwa por bingi shong meeting haka khalai tarik haka jinglong chairperson da i so perston tungsong ibadai deputy chief minister badai in charge of idai chairman mai badon lang nakaliam i so snyo balangdhar ibadai in charge transport but ladon lang cement factory nang ta mangi kum ka Meghalaya Commercial Truck Owner Association nang ta ka Gentle Truck Owner Association nang ta ka East Gentle Truck Owner and Transporter Association but kisimen plans ladon. Te katu ko por bang iya syong mensuang ila yami nang tu barok khoi la ya declare
ba la yahun nang tu ba ong ba kador la yahun khandai tingka hoi te ngile declare root barok hoi nakaliang jong kini ki asion artali na is gentil but na gentil trok ono asion ro kila declare ba ai jing yaro yak sarkar ba ni la dokumen bala yo ya takador bala la penmi ba kade kador khandai tingka te nakaliang jong iru ilami shabar la brief ki press ki media ba de khandai tingka nakaliang jong deputy chief minister ul amba kade khandai tingka te hadin mentan dala sedang marmeneng ya keren ar banta bi kawai kade kumno bakin yo lot ki kali ki bade ki try jala ki jongi ki trok but ki driver ki trok owners but ki try kali but ki nongnya kali ki bade na jala jongi but kawai ini shumut ban ya keren setang ya kata matu kasi ki ong i habyo da kota ki jongi ki ong em nimpwa ban le da kota kumno ngine shim kota ka nyapo ka jala la jong namar ba kini ki plan semua lani ki company ki factory ki wan sya ka jala ki sya penmi kini ki public hearings nang ta ki sya keren na kapor sa kapor la ka don na ki aindo ki ong ba kamut ka first preference la da kinu ki kam ki bala ban da ki try jala da ki do tho local nang leung chi kamut ngi dingi ong bai try jala ma ka state ka jongi kamut en ailat shoi kita handrai indala sedang ya kata ka jingkren pat ngi ka susi kolong ba kani te kan sa peniap yang iba ha ka jala la jong ru kamut ba ngi hap ong yang iba phishim tang kata phide banyai tang kata ngim la shu te la ngi don kalin ruspa teliru ngim yo shu kata ka jina luj banong ngin lot ruspa teli kala do bu yang ida ka kendon ngom ba phide bandot tang kata phau teli te nakaliang ka jongi tu mene bale akran la persngo ba nakaliang jongi asion ngim kwa bandawa tang badai ki MCT ODA ngi kwa ba kat badai ki kali jongi try jala kamut ki badai ki try jo ki kali ya ki badan pu jala ka jongi baro khoi kat bidang don ki de ban lot amar ki try jala jongi kum da bun re ki trok ki khambun ni ki trok jong kini ki cement plant bat jong kini ki kali ki banabar ki badai jong transporter tengil ong ba amar kade ka lot ngile khen ba na baro khoi ki asion kalong ba ka loading ka ban load nang tai ni cement plant kalong arajar kali shisngi te ki jongi ki la bandon tangkuma arspa laispa shisngi mo long upta kai te kamun reka loading ke batam mut ngi ong ba lada undan su kali jongi te sengin ailat lang ya kiwe ya kini ki try factory ki kali jong ki try factory la ni ki kali jong ki bana baru banlot namar ngim la ban persenge tang bangi ngim la su mangi persenge kiwe te kami hap ka kam bala ka kam sengi te ngi de ngi sko wong ban yo lut ki try jela ndre ndala wan ka jeng kran la pen scam bet ba ngi phi ki try jela kala long ba phi de ban sim da ka kota da kata ka kota system bi te kamut ba nakaliang ka jongi ni layas go si ba so persya alor gani babun ki prad khot jongi ki kumkin prano yalam ba 100% hang ni la pha da pai ba amut ba ngi dab da ka jing studio ba ka jing benyau alor gani tambangim la le e ban le kata namar ba kitu ki we ki association ki artli ki association da badai na gentia ki ong ba to biang ini ya chwa ya kanika ka kota te sakali na kiru ya kata ki don kata kota te ngiru ban le kumno banya bangin ya syurut lani banya ya dom lani banya daj para mangiru kata ru ka geladang ikran ya ka badai ru kami ha te teng hap mut ya ka ego lani ka jingso jungi pada kali yang jong kipat ki atli organization association ki ong ba in say walk out ya kani na ka menta ka jing halang jong barokhai te menta poi sya ka dor ngi ya ka dor ngim expect syu banya ngim don ngim la mun mudur syu ngim kmilen ti syu baya ka dor banang ya kran namar phi hi philayo i daladi na kali yang pi ki media ro bangil ada declare ya kador mdai tang nangi handai na bar khoi no government ru na kitu ki we ga asion ru la da don sakhilang na li ki la ai khublai leng ba ki media bangil yo ya ta kador ndala akran nang ni la poi ji akran kini ki cement plan la ni ki try cement la wan bun mam ta kasi ki ong ba em kador ngim pediang tu kador biswa ni gitu ki kalong bak teng ki accuse ken yo dia ka sarkar man ki sukono ken ya kador kit government rate kamut ngikit ban nyon na ne ban knyot tang yo produk persnam kat bai ya kamar bani di sabar jela kamut ngimla ban ki di government rate ada ngiya ya kaju surok ro te kani ru kamut ngiha ban ya keren mahabat ki ngiha ban ya walk out mo lem kum ta kani ka sapen baklaba kalong kum bangi knyot ben ya ki paradok prasnam kat bai sabar pat tak simen siba ngi katat ka simen sabar kan sarab ka simarsha ka simen ko jela no bishim ni ni chimon ni de mo ge cement factory tengai inga ki yat be hamon na jompi but kilong disrespect ba ki cement factory da peken namar ba haba man shwa le rai gum tu la da hajing chairman na ngaliang jong i so perston tung song
ibade I between CM ba in charge ka ho le chairman lada bia hun lada bia so manta ki wanang ni da ka mon ke jongki ki ong ba M ka ni khnai tengka ngimrai ngi khlam om but ngi khlam pediang te kamut ba ki ong ba wada ka minute su kamut pithok bakla pi te kamut ba kini ki cement plant kamut jing I jungi lang ber khoj mene kalong ba ngi dap la ka jing sngo si ba sngo dio ba sngo bitari jing le jong kini ki cement plant